Julius Kambarage Nyerere wabeire narebera hari enshonga akayamba Uganda kihango amajingo make eherize kwetegeka okuruga omu mikono y'abanyakyemara. Nyerere enzarwa ya Tanzania kandi wabeireho president wayo akashomera Makerere University College hagati y'omwaka gwa 1983 okusiya omwaka gwa 1985 bwanyuma yayigeta aha University ya Edinburgh hagati y'omwaka gwa 1947 okusiya 1952 ogu akagaruka omuri Tanganyika yashoma ebyafayo orujungu hamwe n'orushwahili ahari St Francis College omuri Dar es Salaam omwaka gwa 1953 akatoranwa kuba president w'ekibiina ky'abakozi ba gavumenti ekya Tanganyika African Association ekiyahindwire omwaka gwa 1954 kuba eky'ebyobutegeki arukukyeta Tanganyika African National Union 5 ekyabeire kine omwoga gukureba ngu Tanganyika ati erukumanywa nka Tanzania yatunga obushoborozi bwayo. Nyerere akagira ngu akatagurwamu kabiri aha by'okusigara nk'omushomesa nainga kuba omunyabyabutegeki atyo yahendera ahandikire baruhayo kurekura omurimo gwe gw'obushomesa yaba okwetorora ebicweka bya Tanzania arukubuzya enjiri y'ebyokwetegeka. Omwaka gwa 1961 Tanganyika ekatunga okwetegeka Nyerere yaba enganzi y'ihanga omwaka gwa kurasireho akatoranwa kuba president. Mwalimu Julius Nyerere nobu arabe yabeire yari yenduga mahanga okunuko yayambire Uganda enshuminche eherize kutunga okwetegeka obwo arukuhakanisa ebyekibiina kya Organization of African Unity OAU ekyamahanga obutarumba agandi atyo yahayo esente n'abashurukare okurwanisa obutegeki bwa Amini. Nyerere akabari omunyamukago wa Milton Obote Mfenamfe abwo kuba ebyabeire nakora ebyingi bikarebeka birukushana n'ebya Nyerere n'enkora eya ujama socialism ekirukumanyisa okwatanisiza hamwe ekyo mugisha murungi ninga mubi. Obote tarahangayire ahangoma kushikiriza entebekanisa ze obwe amahe agayibembirwe Amini gakamwihaho wajire omurukiko rwa Commonwealth omuri Singapore mwaka gwa 1971. Obote akazahira omuri Tanzania na Nyerere munywanu we nkwe kumukorera ebyobufura arukumweta omujenyi wa gavumenti. Obwo Obote ari ombuzahe omuka omwihangirya Uganda ebintu bikoga omumikono ya Amini kandi ababeire bagezaho kwimusya orurimi okugira ekibagamba bakaba baterwa aha mutwe n'abashumire okuzimu n'enkuyanja. Ekyo nicho kyareteire Tanzania kugumana ishikwamu abanyaganda abarukuhunga Amini ab'ebyobutegeki abakozi ba gavumenti ab'ebyobwegese hamwe n'abamahe bakeshika omuri Tanzania bingi harimu nka Obote, Yoweri Museveni, Oite Ojoko, Tito Okello, Tashi Tendoni hamwe na Mahmudu Mamdan batungire obushagiki bwa Nyerere. Ekyo kurumba Uganda kikeyoreka kyonka butunu obu Amini omwaka gwa 1978 yarumba akagera omu matemba ga Tanzania aho Nyerere akaha emikono abanyaganda ababeire bazahire muri Tanzania barwanisa kandi beihaho Amini omwaka gwa 1979 hagati y'omwaka gwa 1978 kusiya 1998 Nyerere niwe yabeire ari nka president wa Uganda kandi niwe yateireho Godfrey Binaisa abwa president. Nyerere akatebekanisa oku Uganda erategekwe bwanyuma yo kujumara kwa gavumenti ya Amini ekyarugirirwe muno kuhangaho ekibiina ekya Uganda National Liberation Front UNLF ekyabeire nikigaita abanyaganda abazahire. UNLF n'emikono yayo nkogwa National Consultative Council, Military Commission hamwe na National Executive Council ekaba eriyo kutegeka Uganda ahabwa kanya bwanya okwisya hakaruru. Bwanyuma yo kugwa kwa gavumenti ya Amini amahega Tanzania gakasigara omwihanga garukweraho aga Uganda akahangwaho eiheri ya Uganda National Liberation Army UNLA okweraho ebibiina ebyabeire nebirwana nk'ekya kikosi Malamu ekyabeire nikidumirwa Oite Ojok hamwe na Tito Okello hamwe na n'ekya Front for National Salvation Fronasa ekyabeire nikidumirwa Yoweri Museveni hamwe na n'ekya Save Uganda Movement SUM ekyabeire
kyebemberwa ettaka ejalo. Omukono gwa Nyerere omukuteeka Yusufu Lule ahabwa President wa Uganda negurebwa n'empumi bwanyuma y'orukiiko rwa Moshi. Bwanyuma y'ebiro 68 Lule akatuntumurwa ahangoma atyo yahungira Dar es Salaam aho yabugaine Nyerere okumuganira ebyasiga Uganda. Nyerere akaba namanya na Museveni omubuntu n'omwaka gwa 1967 arikushoma hali Dar es Salaam University ahi yamburize ahabikwatireine na ujama. Nyerere ahabwo kwenegeza munonga ekyokwegita kwa mahanga ga East Africa kamuletera Museveni kumukunda omyaka ya 1960 etandikire. Omwaka gwa 2007 President Museveni akaha Nyerere omudali gwa Katonga kandi omwaka gwa 2011 omukushaba halina mugongo akagira ngu Africa ekabeine abebembezi b'amani nka Nelson Mandela, Kwame Nkrumah n'abandi kwonka Nyerere n'abakira bona. Mwalimu nkokubenji babeire nibanulirwa okumweta ekirukumanyisa omushomesa akebembera Tanzania okusya omwaka gwa 1985 obuyahumura ebyobutegeki akafa ebiro 11 ebyo ku 10 omwaka gwa 1999 omuri London arukwitwa oburwaire bwa leukemia kandi n'omwe ahabarukuhebwa ekitinisa omuri Africa n'okwisya eryambweno.